حلب داماله من ذاتنی کوک خرابی تفتش تا گیچی هم بکنجه بدنه خود کتن ازلامه من دپیوی بره بس ناکا اشته بوم بعدی سواشتی بوم سرماله مدهات جدنگی تیاره قلاقه وی کوک حشک بی کربی یعنی برید بیست بریدن دکر اشته از قربان خوده بم آنا یعنی ام چه بکن خوده هی نما ند پیوه ندنگ دریه ناکا سالک هی سالک تمام ام تالیه تقریبا دکتن پریمت نبی پریم خلاص بین ام محاصر مان ام حتی شو تقریبا سالک ام ترکیه بس ام بدی کیام لغازی عین تبی اسلامی مجمع یکی بویاجی شغلی پروی خارن سه مهابرا شغلی پروی هات خارن فبریقا دیزه او فبریقا جی تقریبا 4 ماه جمعی دوام کرد پروی جی سا گو افلاس کت پروی دی ساعت خارن مچقا تلفون وان کر گو افلاس کتی پره کسی ندای اوی جی ندای ای 4 ماه هر مهک به اساس به ملیار و 200 بی تقریبا ماكو حفتاك هاي عم الفدرينا هين تشغل ناكرين زلامي چينكي كاسين تشغل دست ندا مجبوز زلامي يعني كرو لالي ويش تكاسيتيش ندا الحمد لله يعني انساني رند هنك هاي يك جرج مره يك نانا تينا واكي دو ولا از ما دا برچي مست كاسي يعني استشتينا خازن يعني خدي هاي دي سام بان خدي دكن يعني خيري خدي كاستنا لهم برمن يعني ان شاء الله يا رب هاو ناس جاي مالي هاي ناتشك نا برا خدي تاني هاي او تاني هاي واكيد تشتكي متنا ومريم اجي برتنا ذاتني هي مكرينه داي مجرى اقول بس اشتا يعني دوام كر شغل يا ان شاء الله امي بدني يعني كريا چقيس دستو بينجا يعني ان شاء الله بر مساعده بما بكن ان شاء الله يعني تشوا مساعده بحلا بيرادكن الفدرجي مره مساعده بكن ان شاء الله يعني خدای جرو زیبن يعني ام کرن دیسام خلاص کرن جوی بومبنا جوی اوی دیسام جوی چوخ شکر الحمد لله قد كما بخير وسلامات لماتن درباس بين الحمد لله يا رب ان شاء الله يا رب الفدرجي الخدمه دارين ان شاء الله